Salam. Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari waktu ini mga palanggungan sing kami agama Islam. Kita niyo pengajian dahin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang halawn sin Quran maha mulia. Suratul Isra ayat kapituan. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dahin ayat ini siabot kato taniyo sintuhan na to Rabbul Alamin in pangipat niya kato niyo hangaan pagkamanusia in dihilan niya nakabidda daing hakatan piya panjari niya amin dihilan kita niyo karamat nakabidda daing hakatan sampai doon hay ni imabugho in malaikat manusia kaya sin pagparakag sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban sin karayawan amin tiakder sin Allahu subhanahu wa ta'ala siyuko haanak kapo Adam yaun in katantan wayroon kulang makaiyan kita tubos in dirhilan sin Allahu subhanahu wa ta'ala pamanusia. Muna ring hasipat dihil sin Allahu subhanahu wa ta'ala karamat ha mga manusia amuna in ilmu pangingat daing hasarab sin ilmu na nakating kapataas in mga manusia karena in ilmu diara nila amuin piyapakay nila na hinang addat tabiat nila ilmu daing hakallam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian iban sin akal
amoy in kiarihil kanila. Manusia, wayroon doon haan kiarihil harugaing piapanjari, biasin binatang, sampai malaikat, damikian doon hayan daing ha mga karamat, nikmat sa lago-lago daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, amon pini sintuhan Rabbul Alamin, daak, hatungod parkala pag-agama, dain ha manusia pini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, in pianaukan kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin dustur sin agama Islam, amurain mga manusia, nain mga inikatan, napi iban pini sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila amuin gagandilan deng ha mga manusia hinang daak sarta biyusog doon kanila in sa lago-lago nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuy in nikmat limalahil iban sin nikmat batin. Bukon hajaroon hayan, biyayta paron hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, uwos niya biyayta doon in tutukbalan niya dahin ha mga nikmat sa lago-lago amunay nikmat pag-agama, labay ring ha ilmo, kalam niya, sumuno long niya wa hamalnahum fil barri wal bahar. In pagparakag sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia, amuin iyaon tiyatagamahan sin Tuhan Rabbul Alamin sa sakatan haging lupaan, bang sila magtulak-tulak dahil hamuk-lukal, pamuk-lukal, yaon matawad sa sakatan nila, yaonin unta, yaonin kura, yaonin himar, iban si mga sasakatan sampay harakat, iban hatubig, wala timubtub doon hayan sadya. Biyayta sin Allah ta'ala sumuno long niya, warazaknahum minat tayyibat, sarta dihilan namo sila rijiki, amin pini kanila inkatan sa rayaw-rayaw pagkaon, minal maakil wal masyarib, bukon sadya pagkaon sambil simpanamong tamong, iban sin in sila mag-anak, mag-asawain usog, magbanaing babae, ini haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahurmatan dakula, doon hayan, amin bukon, daing hapagbaya, sin tiap-tiap tisulakan si manusia, Allahu ta'ala in nagpi sin aturan, hasupaya in yaon katantan, malano iban sutsi hapangatod sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta doon hayan, wala mamarahi harihad tuin banus, sin nikmat dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sin Tuhan na to Rabbul Alamin, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ibandihilan namo sila kalabiyahan sa taod-taod. Sa taod-taod kalabiyahan, nakalabiraing ha mga sila karihilan kalabiyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing ha mga piyapanjari niya. Na ini matarang matampal kato taniyo,
sampai kialimpal halom sin Quran mahamulya in pagpapanjariha manusia nakabidda dahing pagpapanjariha katan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in umbang payaw si manusia nakabidda dahing hakatan piapanjari amo na yung pagpapanjari hapo na to Adam nagdarasin kahulmatan dahing Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagdarasing kabangsahan pataas karamat dahing Allah subhanahu wa ta'ala laung niya piapanjari in manusia sintuhan Rabbul Alamin ala ahsanil hayat fi ahsani takwim daing hasarayaw-rayaw umbang payaw amin wayroon sagdahon doon nakabidda piapanjari sin Allah ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim yan nakarukot hasuratut tin ayat 4 may ta nakarayaw in umbang payaw si manusia. Sabab long niya in sila mamanaw-panaw. Dayaw intinduhan nila. Atawa long ta namumuntulan in hawakan pataas. Iban sin pandug sinudyot pamaranan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta manaw siya harwa si kinya bukom biya sing kaibanan piapanjari sin Allah ta'ala magpananap hababaw sing gumiini upat si kiim magpanaw doon hayan aon kaibanan piapanjari sin Allah ta'ala wayroon si kiiban 5 maglaros sadya hababaw sing gumi mataod daing hamanga piapanjari sin Allah ta'ala doon hayan amuyin Marya sin pagpapanjariha manusia sa sumagawa siyuko kanila sin Allah ta'ala ipagpajukup sin sipat sin piapanjari niya iyariha manusia in amin jukup-jukupan in hantang niya doon hansarta kumaon in manusia iban sin 5 niya bukom biya sin kaibanan bukon siya amin hisungit pasimud sumagawa amin tanghabon sin simud niya in pagkaon niya magtuy-tuy harap pa amin kiyaon bihan magkaon in manusia iban sin simud niya bukon biya sin kaibanan doon hayan na nakabidda in manusia piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga inikatantan, hambuok ini, pagparakag sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Hasabab yan, mga palanggungan sing kami, haagama Islam, sampay malaikat imawugho ha manusia. Mataod riwayat, na mayta, doon hayan hatungod sin mga malaikat nangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok riwayat dengan Ma'mar an Zaid ibn Aslam qalatil malaika ya Rabbana innaka a'tayta bani Adam ad-dunya ya'kuluna minha wa yatana'amuna walam tut'imna dhalik fa'atahu dihilan na lang niya fa'atahu fa'atinahu fi al-akhirah wa qala Allahu azza wa jal wa izzati wa jalali la aj'alu salihu dhurriyyata man
khalaqtu biyaday kaman qultu lahu kun fayakun. Inagisim malaikat, ya Allah, ya Tuhan namo, dihil mo na anak kapo Adam in dunya, mag-inom makan sila roon halawman yan. Iban, nagpasarap na sila ini kahalan nila halawman sin dunya, na dihilan na kamo inadlaw akhirat. Laong sintuhan na to, Rabbul Alamin, ibot, paamuin, di ko ikarihil, at tawari kulong niya mapalawi, hirihil, in adlaw akhirat. Doon ha mga sila, piyapan jari ko, deng hakabtangan ko imyan ako kun payakun, sin in manusia, piyapan jari ko sila, dain ha jat, lima niya in nag-ayupot, nagpajatusin, pagpapanjari ha manusia. Amo na po na to Adam alayhi salatu wassalam. Damikian, mag-anggil-anggil in riwayat doon na ini, hadis hikarwa, riwayat dahin kan Abdullah ibn Amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, innal malaikata qalat ya Rabbana a'tayta bani Adam ad-dunya ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa yalbasun wa nahnu nusabbihu bihamdik wa la na'kul wa la nashrab wa la nalhu fakama ja'alta lahumud dunya faj'al lana al-akhirah. Qala la aj'alu salihu dhurriyyata man khalaqtu biyaday kaman qultu lahu kun fakan. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala ramikian doon hay ni susukatan si mga malaikat, ya Tuhan namo, paggarihil mo na anak kapo Adam in dunya, mag-inom makan sila roon halawman niya, mag-inom magkaon, magtamong sin indigenous na tamungon, in kami way hinang namo duga ingdeng sim magtasbi maun kay mo, mamudji kay mo, di da kami magkaon, di da kami mag-inom, di kami misan paghapuson, paglaulon, hauno-uno hinang piyang daakan mo, na pagkakiarihil mo na kanila in dunya, ando ya Allah ya Tuhan namo, dihilan na kamo inadlaw akhirat. Inagisin Allah Ta'ala, di ko hikarihil at tawari ko mapalabi, in mga sila sa rayaw-rayaw, ini piyapan jari ko, iban lima ko, amuin makakadto pa amuin piyapan jari ko, imian hadya ako, kun pakan. Aun kau, maaun siya magtoy pag iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, mga kataw-tay manguran, ha, kama Islam. Damikian, riwayat ikatu, riwayat dahin kan Anas ibn Malik, damikian yung kabtangan lang niya, innal malaikata qalu Rabbana khalaqtana wa khalaqta bani Adam faja'altahum ya'kuluna at-ta'am wa yashrabuna ash-sharab wa yalbasuna ath-thiyab yatazawwajuna an-nisa yarkabuna ad-dawab yanamuna wa yastarihun wa lam taj'al lana min dhalika shay'a faj'al lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Faqala Allah azza wa jalla la aj'alu man khalaqtuhu biyaday wa nafakhtu fihi min ruhi kaman qultu lahu
qultu lahu kun fakan. Demikian riwayat hikatulong niya. Si mga malaikat, ya Tuhan namo, piapan jarimu in anak kapu Adam. Pag-ubos, dihilan mo pa sila. Sin pagkaon, halaw man singgumin, iban pag-inom, iban pagtamong, sarta inusog nila mag-asawa, babae magbana, iban in sila mangura sin mga jinis na lang taday nga mga hayop, amin sa sakatan, sarta in sila patuon mo, iban pahali-halihon mo, pabation, hati matug magbati long niyain anak kapu Adam yari hadun niya. Hati niya aun paghali-hali nila. Wala mo yan long niya karihil kamo im mga nasabot yan niya Tuhan na mo. Napagkarihil mo na kanila in dunya. Kamo na long niya, ya Allah inadlaw akhirat. Damikyan in sambag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya da sin sambag niya apanagnaan hikarua sampai pahikatu in mga malaikat in mabugu naman jari mga katautay manguran abiyahin in kahalan sin kita ni manusia uno baha intindukanan na to. Sin emparkala insiukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala para kato niyo bukon para kaniya. Magtag-iipon harap pa Tuhan Rabbul Alamin. In mga nasabot ini katantan, piya dihilan kita niyo kalabbiyahan, labi raing hakatan, piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, in hinangon na to dihay ni. Hadun niya ini. Amuin, di na to haatayon in nagpapanjari kato niyo. Indaakan niya pasaran na to. Sin in hinangon na to hapyang daakan niya para kato. Bukon kan siyo-siyo. Suko na to da. Amad to'y mahinang kunsi, ikaw kab na to, sin parsukuan na to hadlaw akhirat. Kanalaw si mga sila magtatapsir. Apala yakumuna bisyukrin min awlan ni'am, wadaf'un niqam. Bukon ba imapatot hinangon sin anak kapu Adam doonhan, tindukanan nila, in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin lari raing hakatan nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tindukanan in pagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin karena in mga inikatan hikapagang sindukal sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon yan hikaragdag sin, ini nikmat, kiarihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, gamayan, lipat mang lipat, diya kita niyo papagsukurun, bangkita niyo magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, dugang mang dugang inhirihil niya kato taniyo. Lipat mang lipat, indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Naamo yan to. Ay ikaw naa, mga katautay manghurang. Dihilan kita niyo kabuhi. Di kita niyo makapikil magsukur harap kanya. Dihilan kita niyo si mga nasabot ini. Pagkaon, pag-inom, kasanangan, yari kato tanyo katantan. Ay ikaw rin kita niyo makapikil magsukur harap kanya. Yaon in pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbing kato taniyong panghindo.
labi-labi na tuod, haamuin itungon ka to tanyo amal dahing hasambahayang. Amuin subay na to, hito na yung janji na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uning janji na to pa Tuhan. Hawak to ka tanyo umalop kaniya. Amin imian kita niyo. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala niya kiabuta sa ning kabtangan yan. Sampai sadya siya naabot amuin na maideng ha dunya ini. Iba na mo atin hindo niya kato tanyo. Kana piyang hindo sinallahu ta'ala kaniya. Qul ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Amuan ini pagkabtang ta. Bunal-bunal to, insang bahayang ko ini. Iban sin, pagsumbay sin hayop yang daakan kako, halal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya sumbay unangan sin Allah ta'ala, in hayop halal. Bukon sumbay unangan sin uno-uno na. Biasin paginungon sin kapir, hangan sin barala. Paginangon sin musrik, magsumbay sila sin pagkaunon nila, hangan sin barala nila. In kato hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in katan kakaon di mutagnaan iban bismillah. Di mahinang halal kato, mga kataw-tay manguran. Subay raharap pa Tuhan Rabbul Alamin. Na ini perjanjian na to. Insang bahayang ko, kana mo ya Allah. Impagsumbay ko sinhayop, hialal mo, kana mo ya Allah. In kabuhi ko ya Allah, kana mo. In kamatay ko ya Allah, kana mo. In inipyang daakan mo kamo, ya Tuhan na mo. Nahinangon ko, pagtuyuan ko, paamuhon ko hinang ko, doon nakabayaan mo ya Allah. Bihad to subay, bang kita jumanji. Ibaning kita piara kag sinallahu ta'ala subay kita niyo. Tumukbal sim pagsukur harap kaniya. Bukon biya sim pagparakag sin manusia papagkahin niya manusia aun waktu. Pagparakag sim maas ha anak, in anak, amuin gamayan di na magadat ha maas. Di na kahinduan si maas. Bihan. Sin inya unpiang daakan da isab sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbakti haina iwan sin ama. Sa labi in pagtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Namo yan in subay ini ayo puton na to, babaran na to, amuin di na to kalupahan in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makao na rin nga katan nikmat pagsukuran sing kita amunain pagsukur dihilan kita sin Allahu ta'ala ilmu, dihilan kita sin Allahu ta'ala akal, iban piarahan kita sin Allahu ta'ala daak, hasupaya ri kita niyo amuin manguyas kasan manglawag sin unoy hinangon na to. Hasupaya sa masibuing kakainang na to, hambuok dain hinang labay ring haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian pianaukan kita niyo kitab, in kitab yaon, sibu da, in pagbaugbog sin diaak, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin nagpasampay marikato amunain siya, di magbidda, in paghinang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala
iban sin pia sampayan sin daak sin Allah Ta'ala ria nakato taniyo ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroonhan kita niyo amuin timindog, ayaw kita niyo maglupasin waktu na to. Tumukbal sin pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap makabati kau sin mahinaat yaon. Nasubay kau mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin biyuhi niya pa kau, wala kau na nakalandoin pirong sin mata mo, nabulat pa sin mahinaat. Bihad to. Supaya makahinang pa kau sin hinangon mo. Ikakanap sin ang malibadat mo sin adlaw yaon. Bihad to insubay mahinang sing kita, damikyan mang kita matug. Itukbal tain, pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sindihilan na isab kita ni waktu, papaghali-halihon sin Allah ta'ala. Sa sumakawa, in bingi jantong na to, subay ri maghali-hali mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hawakto pa wakto, kana inyan katan, yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inari niya uzkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Tumtuman niyo ako, bang niyo ako tumtumon, narita kamu kalupahan. Iban pagsukur kamu kako, ayaw kamu magkupur. Hati sin pagkupur, ayaw niyo tawuni, hindakan ko kanyo sinakal niyo iban pikilan niyo. Ayaw niyo tawuni, hindakan ko kanyo sinakal niyo iban pikilan niyo. Ba't inakal yan dihil ko kanyo supaya kamu makabatok. Harap marikako. Bihad tim maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Najari mga kataw tayo manghuran, miabot na isabing waktu na to. Insyaallah ta'ala talo kaganapan na to dahawag turwaing na mangumbaid na ko kanyo katan na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.